nkora batebanga Matiang'i ntu ati question Matiang'i nera to gwakera chikura maragere buna uno ndechere maya teba no morisi omuya tigaje tomo morisi bosongo kiagara bono uritayire koru Nairobi amangana akobera eri ekoroku ngakibona eri ya Nairobi kanise eri koru eri Maxwell amangana Maxwell bona akorere kereke bona tigaje tomo bosongo eri central eri ndabo morisi ora amangana yakore kereke aere maraga no muntu gukwana ngoro gutumia sheria na nyare kugambira abakenya abe metue myumo umuntu ora abanyare no rio gotebinga kumbafu okogotebinga tinte etio boririo gokorete kereke na muntu gukwana magana imatia sentwa mwete ngaga bosongo in the entire Kisii county, that is in Uguzi region omusiketu bwata ko Matiang'i Fred Matiang'i tiga nechi confusion chi nyinge nga maraga ko Matiang'i muntu ndeta iyo omuntu twate no rioyo Fred Okengo Matiang'i usona ba tiga confusion ko nyakoleta abantu bande ime batakere ko tokolera masabo tiga Fred yali ke rogo mari akatiga chakole krekeke acha tokolera masabo toire kero ke kitato ko kwana sono so gas titra tenena usona ba so maraga no yoito lakini diakole krekeke atokolera masabo omuntu tubwato kuri yorga kuri Fred Matiang'i baga tanga Fred Matiang'i veka Fred Matiang'i bo mukaya kwarore bono ujumbe rero tubwate iyo ndoli siasa kasi tunaendelea kufanya nini tunaendelea kufanya tuliko kana kina ro bagambira ro batete kunsiekera isikege njo ndabwate chibesa ngorundero ngori ane asiringi 400 mo swati uri agoro botu bwesuguma agukora busorega ira naba murabali beke burango bande siringi 100 bagori chinyanya gari no mosimuga Fred Matiang'i ngo muyurande singi 100 ikatinga bibia biyamano nyasaye bilaba sini abantu bami tubaba galongo babo girango nyasaye tilaba sini biyamano pole sana family kote mari ngake elinde togana to the remaining part that is very short. Karibu mheshimiwa. Thank you master of ceremony asokonyo ali bageli abasani n'abageni omwana minto of mantigamba kwane seretera Yesu mbiyamole. God is good and all the time igonta gete koleta magomba na bene ni familia ne koche senka na monomo ngina Hoffman abana baye abana bamwe abo Hoffman abu bonsi baraba iri bana banene by the way guy gondo boiro bonne sana omwana Hoffman igombwa ta mairi angata nonka korwe seise togo cha saba isikeba mwabo mnoyo minto bosiboli no mwana minto mobwata nkalia omwana Paris momuro no mobwata omwana one narolenka iga mairia nare ga igara mange mono igonta itakoteba pole kabisa asengi nche okorara ko mwana Hoffman asenchera yo mubasokano na endenda itakota yanga makweli tabuga tibosoku amakweli ago je chinchira chinde chonse Hoffman never planned an asires chinga kiechi lakini rende kwa mapenzi ya Mungu onyanya yanyale kanoralire intumuna mwanya bantu igotogo sabere family ya tigire maega na mono murugiyo na bana baye nyasaba courage nyasaba chinguru elinde mogendere no bogima ekiagera bona ya Hoffman yaro nkoja kora tolerero no bogima obogakero mondo no togweterabo igorende enachire ni my capacity muno moiri na ende nacha ese capacity ende muno murai ekiagera abantu aba including Hoffman na abantu bambwate sana kerona alikulichikura igo nataka kusema pole na Mungu asimame na hii familia wakati huu mgumu. Namba ivere igonta ito wakera contractors bakisi county ngambi ya mono led by Makoyo Hana the chairman ne team Yons for the wonderful work you did here. Nyasaba seni asobu yobo
no bo mobu bogenderere taliaoka bogenderere ne chinsemo chie kiara you have sown nga mobwata solidarity na ni mobwata obwanjani senge njoko gotenena no yo mina kerabwata obakong nataka kuwashukuru sana ntaragendera gukwana ninde nabagisangi bana aiga ninde baweshimiwa abalizokora na bwegasi aliyese account ya Kisii na bonta itemba leto yomo soyomo bakwane elinde baikaranse to hand over this program to the next speakers elindo moyego Hoffman ekiaro rakani ubgato batwere robonene ogendere gakurubona bakoma elio tigancha kire omweshimiwa Amos Mokaya igale omweshimiwa Korunya Tieko oyo to korako megas kwa karibu sana na endo musani huyo Minto Hoffman. Kwa hivyo mheshimiwa karibu. Mbiyamono sana mheshimiwa kengireli bageli mbakwani abagenzi bara family kenyerukia Iringa contractors cheito na bonds mwachira mbiyamurega kolera igana njeno mwarosire alinkoranga murarara litangani ngireli bageli ndete pole anase familia Musani on Hoffman ne kenyore kegions Iringa Hoffman no Musani on Korway 2014 umontolenge wanjita basai sana nyore tengaki twaga mentira basai seitari nyatieko twalenge na kenyanchigiri babo Rege Douglas na bande no baga chira alise itoba menta basai ngakiba komenya ngakiba ko kina kimaisha kurweli twabaira basani baka chusi ga naende kerona so county nkamomera na lina nyota asigetie county kweli kweli ngakeli konyora gavana itobere ngatata itigorora ba contractor Hoffman yakara uga kweli kweli na nje naona arengeze side eli lakini okoranga gavana na jitaka muigwa bagaja bakaigwa na bona agaswese side eli igo kurweli twabaira basani sana nande na very nkomusika sana because ni moroche bana kwana akorera chi contractor akorera abantu bagusi banyore chibesa so muguko nalio economy iteragenderere igo ntebenga twasiriri omonto lenge boa maskani sana omonto lenge very proud I can say lenge proud ko tebangera no monto osomete Nairobi school igo no monto lengo mongaini nande nyasaye na maite mebingia moto mbokere tinga kie igo nchente benga pole se family ni maitenga this was untimely but rende nyasaye na ba chinguru so that monyale go sukumbo ugimobo without Hoffman igo ntebe pole chiane nande contractor cheitondo chega igando jabandi bali kurmoina mbakere mbuyamono nindo chingi mwakorire bakase moyego wekire nande tonya kubasabera tubasabere nande kero bintu bigotoka tubae nalimora konye because no mwakorete iga mbyare konyarekana onyore mwabwate bintu muguko igo thank you very much segas mwakorire tiganya saba seseni omweli pinkole ngotebanga imaitenga mheshimiwa Darante ngake siasa lakini imaitenga abagusitu achakire waka siasa oni yatonya kuboringa Matiang'i Maraga lakini ngendo nate message ya muhimu nanengo tebabo Jimmy ba minto bara ba paradiso totigeli tanga ntora kolegas metona bagusitu achakire kuibisa ese Matiang'i ntorikole mapara lakini kuibisa ese Matiang'i ngana liorate ya bantu bagwakira chinkobi tigato kolegas kurwo somo MCA baka somo governor engakirite goikana to karo to kwa Matiang'i watane para ne kodeki nera igo ntobasa gochaka kuga siasa ya mapema ebintu bitara kolekana teko buyego igo nchente benga pole sana na nitimbati mange igo tiga mumuro ya tumoke buya samalieta mokaya amosumweli Korunya Tieko yo kwa niaba ya basae bonsi pibanya Tieko tualetre pole asante. Thank you mheshimiwa Amos kwa ujumbe mzuri. Kwa wakati huu acha nimlete mheshimiwa Jeremiah Ongeri ambaye ni mjumbe mwenzangu ambao tunapakana hapa karibu. Tunafanya kazi kwa ushirikiano sana. Kwa hivyo mheshimiwa karibu. Asante mheshimiwa Jim, familia ya Hoffman abachire kwene kinga Hoffman orale narengo mwentole byankwani asembe ombu yamule. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Asante sana.
Marieta Nkoro ku Jeremiah Obogi Ongeri kondo MCO ma Joge Bus. Ena achira in the capacity of a contractor. Ncheko nyandara bo MCA na kabere contractor. Pa kerondo MCA tindathika koba contractor. Gendo yo kanta akore no kore gasia se Kisii County government. Kero corona ya achete when I came to Kisii. Omonto introduced the asa mangana bo contractor ari ko Hoffman Ondieki. Achita ganda ingo yo minto. Buna wona Nairobi ya bere bobe. Kiwa ikire bo songo ga ebintombro biko ngachi para chia Kera. I had never done a road in Kera, but courtesy of Hoffman, I did a road and I was paid on time. And the part of the money na nyoretokuru ase pale na korete is what I used to campaign ngachakobekere weke ganda sabono. So he's a man who has assisted and uplifted the lives of many upcoming contractors. Paliba agoja se Kisii County. Igali mumurore igali no mumuroro wanerera mazirai. Aba contractor abange sana. Omumuroro wanerere oburayi obuya. As a Kisii County and even in the national government. I have lost a friend, I have lost a hero, and I will tell my fellow contractors that we have lost a man who used to fight for us when he was alive. May his soul rest in peace. I know the contractors, now there was some contribution that was going on as a contractor. On behalf of myself and on behalf of my company, $30,000. Just to stand in solidarity with Hoffman. So I am with you and I'm with you 100%. Kyo monta alide, kyo wate kende kia etika kwa na kia moyo kia manyekana. Osama noga. Kia roma teve senaru tika na kuja kuchande bilenga libos. During my tenure, kerna lenge ntaraji kubo MCA na kortega Kisii County government. Hoffman was my partner in that work. We were with other contractors who were seated here. Chairman was there and other people were there. I'm appealing and I will keep my word that I will remove Hoffman anyone here because of mana kodregas na vanta vange na aye soke to ta vanga bono ralide ngabono ngwaka ngene kodregie bese literinge na wego kuira na nanda wego rusichi agaralia muhuko. The only thing goes about county government ya Kisii chiwe santo bwate in the account tikachi contractor chia kanujivesa kero chia kodregie chia kodre chigas tiga bantu bakanu kero bare moyo Tarikero monta kule na ruto wansa kara kiege wansa kumwaga na chives. Never national government, never nechi sukuru. When contractors are finished to work, let them be paid and be paid the money on time. Na chira kara kiege chira gende kwa konyo. Mheshimiwa mukaya na hata vanga ndo bwana siasa, but siasa na to menyere to sona ba. Ma tanga yof mani avangire mwachire buyega kutoka bateye ngane amasa na kutoka barusinanda. Sentua mwete ngaga abosongo. In the entire Kisii County, that is in Uguzi region, almost get what I got to Matiang, Fred Matiang. Tika nechi confusion in Chinga, Maraga, was Matiang, Montonde Tayo, almost what they know, Fred, Okengo, Matiang, was on about. Tika confusion when you got that to Van David, but that they go to Ramasava. Tika Freddy, I get the Rogo Mariaka, Tika Chakra, I chat to Ramasava, to get the Goguana. So gas titra tenina osona ba so maraga no ito lakini dia kala kreke atokora masabo omondo to bato kuri yorga kuri Fred Matiang'i baga tanga Fred Matiang'i veka Fred Matiang'i bo mukaya kwaro de bono ujumbe leo to bwate hiyo ndoli siasa kasi tunaendelea kufanya nini tunaendelea kufanya tuliko kana manganai na njebune chairman ya PDP rende Kenya ngima na nje kiama kia na ya PDP omondo kibate no lioyo Okengo Fred Matiang'i KNC omonto tobate no lioyo Matiang'i UPA omonto tobate no lioyo Matiang'i ebyama byonsi P omonto tobate no lioyo Matiang'i ade tobate monto ndo bwensi tego kodo fuse yaba kusi gere kigia jirenga iga ntoko tatraga ata wa isinta to mwanga na mbelia
na ko my own contribution tete namba yoli mu Hoffman mutomere besa kingo runsa iga na nda confirm ya ko regerekie ya chire all contractors tianda venga pole nyasan na sa tiga basisen. Thank you, my colleague Jeremiah Ongeri, for the wonderful speech na uombolezaji ambao umeleta, at least umetaji nyoyo za watu. Tigamorete oyo mintu abantu banyasaye mwensi manana Yesu abako yatukwana niga njengoro ku Jameson Ndali ande linde Paradiso nje no mo MC Bugembo lakini ndo kiande tamono Hoffman no musani one ande kende ngiringa kerena atigete ko mo secretary of contractors wa Kisii Semariera arenge chairman in 2016 December Hoffman otigarete ko mo secretary pakabon Hoffman tuabere nere amatuka mange na inje kerena na tugete obo council agari ogembe kerena kabero mo council chairman ye town council yogembo na nsakobe contractor bosongo ekeombe kenaraga inje na babo ken mariera na contractor bale 20 into tuanze tukarike constitution ya Kisii County Contractors Association. I'm happy I was the first secretary. Hoffman was the first organizing secretary and the powerful man. Mura basa wanjirana ti contractor jirijirari ama na bantu ba minto the secretary you have had, they have been powerful men. Baba koleire gasi ndonge. No ni jekerengo kore gas 2016 na resign inji kore gyobo MCA I left ngwa yake gikubange gas tu akorete nengia no Hoffman gasi angoli akorire miake yange kiande megima. He has done a wonderful job como secretary of contractors. Gasi enkongu iwata mangana mange lakini Hoffman yoroka logo tenena imara emiake yonsi ege ndonda asabe ne familia enda asabere nyasaye abakonye aso mani arengera dikoba iki moikororo aso wanja kwa nyasaye kiagara ntumwanya bantu nabo tukwanaga omoiso eto soke lakini tuasabire nga nyasaye abakonye una abantu ba woman moikasa arengereti elinda abaikie. He was a good boy, a good man, a good father. Como secretary umuya otobeserti una chi contractor chia Kisii County. Otherwise tinda etinkwa na mange nta etako tebanga tigamba sabero morembo nyasaye abantu bofan. Hoffman na abantu baga bairinga na basabiro morembo nyasaye. Nje tinda etinkwa na siasa mono na rengo koranga engakie kereriri yo ngata etekuligi chikura kobo mugabana 2022 Hoffman senge ncho barengo boire na noyongo na inje baenko associate ngatoro boire noyongo pake serikali yongwa yate banga banda bana boyongo. We worked with him closely because he was our friend na ande mono oyongo iga ngabo mame kiagera mama no arueta no aruete bugirange bono onde bu mame igoro one gento nda kwana gyo kanje nda tukwana goro ya siasa lakini nda edo kwana gente ke mabuna yo nda kwana oyo nda amosi ndota ete bantu bebise asematiang lakini ekene tu akorire gasi njoge nde word yane there is no road which is not passable. All the roads have been done. Jedinda edo ja kwebise sematiang ne gas to korra ban igo na yako ena buo otote biboro ngi kabisa kore gasi ngia so that go goja gotirna magana ye mando na bara basiko buganga tali gas dira kore kana kirasi inche seito ngote banga people can witness we are doing gasi ngia nkora bate banga matiangi ntu ati question matiangi na to gwa kera chikura marage era buna uno yonde Jeremiah teba no morisio muya tigaje tomo borisi bosongo kiagara bono uritayire koru Nairobi amangana akobera eri ekoroku ngakiboneri ya Nairobi kanise eri koru eri Maxwell amangana Maxwell bona akorire kereke bona tigaje tomo bosongo eri centro eri ndabo morisi ora amangana yakore kereke aere maraga no mondo gukwana ngoro gutumia sheria nanya are kugambira bakenya abe metu emyumo umuntu ora abanyare no lyo gotebinga kumbafu
okogotevinga tinte etio boririo bokorete kereki na mondo kwana magana aimatia matiangi egento gigokumi Ruto toibeire kira kintanyara gukwana Ruto toibeire wetaniri otakairi abakenya ne lazima na arigira babwaterane ne arigi onde bwezi babwaterane 2027 Ruto PO Box nyumbani sugoi omonto twale president 2022 akoroku Fred Okengo Matiang'i mbalengala gwajira na njenga Fred Okengo Matiang'i togwata thank you very much na nje senge njondo moigo mogirango kuriande chikura abagirango moje mumbwate sigari omachoge mumbwate singire chikura chobunga thank you very much 10,000 chiana na nje na atumiro mungi na chakiri ninga to chinyore pia mono sa pia mono commissioner ase ujumbe ngia na nje nta kwa mwenge mono because of time litanga ni nta ete mwenspi abageni wa Hoffman mwacha na bonta ete mbake ngambi ya mono kwa sababu hii ni heshima kubwa aso monto okolete gasi ngiye se gasi yae muna secretary general ya contractors egasi ya kolekanire somo chioyo nataka kuwafulia kofia na ende mbake mbi ya mono se gasi mu akolete we have been supporting aliyestwako nyara mwabwa to mchanga ali kisi okoboko gwetu ngwa cheto na indere rumna tura we are doing something a report yamos nimbwate na nche yane nkonya aturumo nginolia asenginjo yogo sira bana baye again thank you monata gukwana abantu ba minto obo maene mbolinga mangana yo 2027 na nche na bonza atakweke kia ba minto bakwanire omonto tobwate mutu muno mogusi Fred Okengo Matiang'i amangana yande ayayiga forget about it into no to kukwira abu ekiagera is one of us and we must say the truth inga serikali yero yatunyanyasire sana igege ntokero tigato chamo amangana maraga tigatimoke totuare candidate yamo na itoranya esegie ono aiganka abantu baminto batabaka nataka kuwashukuru sana na moneke nyoreke yake iringa promises tirina abaete you can bear witness I've tried na kolire kiriki alkonyalekana onde biro bitigalta kama bibere give me a few days kurbono na birango cha kabire na ba promise a polteken kiali kerasin kwa gachukero iga eskuri itaiga ya iringa ekero mojumbo ito mweshimiwa Osoro abekire nyumba ya gorabali na njenko bekande echoali ya bana baita bakesi bakogende ekiagera eskuru etebugati bolemo. So we want to support na entoteberani kwa upendo eparanera na baroseri kiare yalenge impossible lakini kwa ushirikiano no mugavana we have done it epare rero possible and I want to confirm neyo minto baratiza teva wodi atabaka nero manganeji para I think we have tried our best so igonta identiera abo ngira nige pass sauti egochie say mass of ceremony na nchemba ke nambu yemono asokoba ekeronko genda ali nche umongina Hoffman to moene ntwe gento ekiretu bugate asirera bana bali yemono yenya sabasen. Thank you. Thank you very much. Ensali machi ko sa nchemba ita ni presidential campaigner. Otayete kuminyoka. Yali bali. Asante. Oyena ero mumura bwe pikipiki yoko tenende ko iro mubunge ka. Menyinkwa stage incoming member of Aratotel. Biamono umugambi esegenchio mwakwanira mangana mayaga iga family of man aba contractors bakungoso na chairman n'abantu bonse bimwakire kinsema wao mwakire kolerera Hoffman ngo batebnya saye n'umiya kinga kichonsi biamono njasa marieta yanguru ko mwesimi wa Ensali majo yokubuli obuchumba ali bali chache igongwe ndiye pikipiki yali menyingwa main stage Hoffman no musani onenge ko maboko naringe na ntomali na gagara nete ba muda na moye none nyamakuru menyingwa ali oteira na ateba wigangi chega iga igenja matangara mange nyali bali yani kina roba gambe aro bado kunsiekera isike genjo ndabuga tibesa ngorundero ngoli ane asiringi myaino mo sibati oli agoro botu wesuguma agukora abusolega iga naba murabali beke burango bane siringi 100 bagori chinyanya gari
no mheshimiwa Fred Matiang'i ngo mubirande singi 100 igotinga bibia buya mono nyasaye tigaba sini abantu bamitu baba garongo babo girango nyasaye tigaba sini mbiya mono pole sana family gote manu Yesu